Baua kuewa mwana tingoi ngoi nikire kurera mwana kwina mantu ya maingi mno ndira yaendekana akire ukuria mwana ira mtumuka aewa mwana umunini mantu ya mweni mirireke utheru bwake na mantu ya ange ya maingi tuwatanirite na Dr. Diana ura wetherwa ari clinical officer kire Nyambene District Hospital tukethera tukiaririria nkuruki ura mwe kurwa bati kuimenyera na kumenyera kana kake ira akaura. Felicity ni mami wa Emma kuma Nteresi ya Getimbine. Thai Emma aina mieri ina na ina na gututariria njira imwe iramenyera nacio kana kawe. Beta wa Felicity kana mami wa Emma na ngogendi taira kirogi na sa business ready kate kumekira ngo kwatha kwena mpio ngo champio kumusia teka gwatu hene baridi ka kumwesposome njira mbere kenda mboneria ya kumunyiria ikunyonya gara ikosoro soup na kore irio birabia na inya birabia byareta iria kuma mwana aekuru mwanga mweri yo 6 mwana abati wongu wake tai breastfeeding nake ntarara mukundite nontundero nkama kudeni bineos monka 6 months ukamata mwana niki keno kinene mno ende butethera pori untu bobothu Meri 3 monka meri mugwanja kana inana otethina ndona kinya iriko kana iriko lakini mweri muthia no nigo discomfort kunoga kuimba maguru ira mpomba ko unira ndona ino kukunora nda kuona joka komata kiasi alafu na kiura kiari kunene bado gitera chokanira orampo nkadhibia daktari atwirire kiukitina problem ugikanyio kiongo pore pore o mtu era wanga kuchioga anga kuthithia mtu ka kuinogia kuchioga etere tu after some time kiukira gigachoka na ondere kumanya ma itema ntojapio na Felicity na wirirwe mno rira aerwe mwana kana Emma indi nari na tuthina kidogo lakini kuna nya challenges no ntomwana no wajwe like Emma ena 2 months not 2 months but 2 weeks na ituroge ndogitawangwani after that Emma narare kwa watu ikapia ena 3 months akinga no tukwa karemo iko breathe au no gwita sibitari na kwa ndawa and that like now na experience the medo na tweta sibitari to aiwa tundawa tomera so challenges itachiro the first 3 months ichare na chari sumbufo no ndakoroketa challenges nyingi cha gutaika kwa jua ikeo otewomba kuthithia no getera igitarira 3 months rikuruke na nyuma ya mieri 6 ri mwana abati kuthithirwa atia kuma kinya mweri 6 kambi ndero mpambire ko murume tumatunda nkithiaga ndakarakara ndo murugire tuchuru after that murugire irio na bo ibo Felicity aina bo bakwira antu akabonthe mno baraba bangite kuria kana kuewa mwana onto momira mwana kitharimo kumakira murungu na tere time we kinya accept the situation irerio monka akurekana kawe na agakore na njirera yagirite na mutegeri wa WeruTV ni witikio bwako ati kiumia kyaku kikwanjiria boboya na nivo no ntubo kwatanira na batu ndene ya mubango yuyu wa Ugima Ni Utonga nduko yarwari turenda kwaririria uramwe kurwa bati kuimenyera rira aewa mwana na kinya urabati kumenyera mwana oke na twatanirite na Dr. Diana ura wetherwa ari clinical officer ndene ya Nyambene District Hospital urokomba uthuthomethia kana utukonorera nkuruki yoruria manto ya karibu sana daktari. Asante sana. Ni changes ire ko ciethera ire expected immediately rara mtu aewa mwana kire moyo kuru kwetha kwina changes nyingi nginya ke mathugania no tunandi mwana rira rejire especially ke mwekuru mweru na retete mantu jangi njeu ja Meru kunkinya mathugania ja wita chenchagia mbere na ndija jangi ke mwekuru mweri jwawe akona nande kiru ikiongerekana tu haraka rimbere na manto dija sombrae kuru muno na tatibatere nuntu imanto jantu ku inkai nuntu kakwitha kwina omono changes nuntu nandinu nugonke mwana nibino rajiririe family planning na ndizo jagatumo kongera kiro lakini kuringana oro gwita na mbere
uketa ugichokanagira kawaida ketho ugachimenyera wewe ngwa kuthithia mazoezi kuria bubwega na ndaibo eta about family planning ira mtu ayewa mwana how soon irio babati kwithwa baesoka kutumira family planning renge mtu no awate immediately a few weeks after kwewa mwana renge ubatije kwajiria family planning na bimye bitantatu rire wikite mwana asindano karaka mbere no batije kwanjiria family planning no gwatie mimba igitariu after 6 weeks kwanjiria bimye bitantatu no gwatie mimba na rira mwana aurwa ario munini ni kwethera kwina sindano mwana amuntawa ithero iri yambi yoyo ngoira mwana ithero akimuntu antune ao na ni ithero iri muhimu kiri mwana kana mwana no skip itwari sindano yu kinyati imwake mwana atiaro na ndi kwina sindano mingi ishedwira batije kuthingata kwina mutaratiro jura batije kuthingata na ndi atiaro rio na ikagirwa gintu twitaga polio ira what birth na gatoka kamuntu akasindano ka ketagwa BCG akurigiria TB okay rimwe mwana na muntawa lakini kwa tuwe kaska kala katia wakateo ibae jagwe gita rira mwana agatoka nyume mwaka ageta kateko kana kaska kara gakumira kakethwa gataumira ka mwana aba atoka gwa kairi either kagachokerwa no mwanka kaumire mwana no ethirwa ari prone to infection between itarira muntu na mwanke itarira sky bati kumira njare newe wona muntirwe kwina inya na mwana nethirwa yikwa kliniki ama ingie kwa muntangwa sindano no tuike step by step sindano ire mwana bati kwithirwa akiendwa kliniki kwa muntu urira kumarira urwa kumarira urwa toga atiaro rio abatirie kunenkerwa oro polio na BCG uni ya agurorio atoka kinya bime bitantatu kaire agatoka hospitali kaire nonto polio yu atoke kwina sindano ingi jiria ka mutwa imwe ya tumitani mokoko ingi itagwa pentavalent na ingi na ndina kwina ingi rejirirwa uni iritorota virus ya kurigiriria kwarwa gitwana atoke kaire akinya biumie 10 itokerwo kaire akinya biumie kaire 14 bicokerwe kaire atoke na ndi akinya mieri 6 kuri ana barabatiari kiri kuri barabe na virus ya HIV ibamtagwa sindano measles but babangi batimutagwa atoke na ndi mwana akinya mieri 9 bonde na ndi bakamtoka ire sindano ya mieri 9 na kaire mwaka na nusu bamutochi iwi kaire measles ya mwaka na nusu na ukweta untuba maana mno daktari mwekuru wina HIV akamatete mwana na ta mwekuru wina HIV abati kuimenyera nikenda atikawatithie mwana oke murimo yo throughout the pregnancy na wika inyarira kura mwana oyo mwekuru wina virus ya HIV kenda akagwatithie mwana orira kathimwa agwatikane ena virus ya HIV abatirie kwanjiria ndawa cia ARV itwetaga antiretroviral therapy na ndire ikarigiriria kwimania virus iria kenda igeta kiri mwana na noro rari na ndawa menya kwibara bagwatagia mimba ari na ndawa izi akenderea kunywa na rira mwana agatiarwa still kwi ndawa ingi mwana uria akaewa na kwina antu ngekuru bethera bakinywa nchobi ira mtu eneu kana inyarira mtu aewa mwana danger cia mwekuru kwithira etumira intonto nchobi thigara kiri healthy kirira eneu na kinya kiri mwana ciethero ire onto iriko mwekuru riria ena mwana kana riria na mimba ndawa cionthe cia kurebia iwe inchobi iwe thigara intobi bionthe bitiagirite nuntu igita riria tonyerekire nchobi mwekuru ujo ationa kinya kanya ga kuria bwega sawa sawa ationa kanya kinya ga ukaranthi atibanga menyero utheru bwawe na bo mwana na ndirio nkinya mbajo ikejiro nuntu atina kanya ka wewe ngwa atina kanya ga kuria wewe ngwa na mantu ja maingi behaviors ingi ire itebu iciomba kwijireo na maybe gukethwa kwina nkinya ndwa na nyombeni eu kana jeu na kiri mwana health effects no ya affect mwana growth ya mwana rirari ukana inyarira umonkia muno imu affect muno kurubara banyanso bibe na bare arito baeja gwatwana tununu muno kinya tutikinyitie kiro na kana batikinyitie
na twicokera topic ira ya HIV ringi mwekuru inayo na bahati wonkia mwana ko eria riu ritomba ku transmit na ndigitumi tukuga kwi ndawa mwana akaewa na ndira mwekuru kunywa ndawa menya virus iria itikuongereka na mwana nkinya waitu kumukundia ndawa just in case gukethwa gwikyo gigu cross over gituba kwithwa kina any effect ki mwana na ndi ana bonkagwa buru mwanka kuringana tuba advice nkinya mieri kenda kana mwaka mwaka guideline iriuga mwaka na kwina ingekurimorira mtu aya wa mwana kwa twika ina complications na te manage ni wonkia mwana na utora twira wa irie tharwa ri kintu kia mwana muno kiri ukura kwa mwana ikwethera kwina replacement kana substitute ya area kiria na bara wikabera wao kana akabara bera wao aunkia na bo nonto ikaite healthy for them akerwa gonga na ndi kwina inya kuigwa mwekuru eria gonkia mwana nongana ateo gintu kigi akuga mwekuru akwageria mwana twirwe maybe replacement feed butithagwa burio mwankana ndi lakini nongana mwekuru akethwa ateo mea mwekuru no akwe igitaria kuwa mwana na butithagwa kwina any other option no mwanka gurirwe eria riri bitagwa in the market riri amikebe bitagwa nan iriku kwina cowed gate na kwina ore mwana athithairwa eria riri tharwa riri healthy kiri mwana given that riri tharwa riri processed and maybe we can riri tharwa of course riri healthy lakini riri tharwa rikiaga some of the nutrients riri tharwa rikiria riumite kiri mwekuru kana kiri ngino mwana na riri na mwana ari healthy abati wonkia mwana itare anatia mwana ario ngino mwana ario nari healthy abatirie gonkia mwana mieri 6 ithinga tene ate kumurumia nkinya noki ikumunkia throughout na ndi mieri 6 nkinya rui no nkinya gripe wote goragwa ndukeni eria ria mwana iringani na rene into beyond biria mwana akwenda ko akinya mieri 6 iria batirie maybe ku nenkero irio bibinge kinya rui runa iria batirie ukundwe gitariu na health benefits ya kwithwa mwana yonkwa kiriwa icidero irembi wagwonke mwana eria ririthagwa rina mantu ja maingi muno gintu kia mbere irithagwa rina nutrients ire ikwendekana ki mwana into bire bikwendekana ki mwana kogu mwana nethagwa ena balanced diet rithagwa rina antibodies kuonania ati mwana atumba kuthithia atumba kwajwa nuntui na rigiri twini iria riri rithagwa rina into bionde bire bikwendeka ki mwana na after mieri 6 watwira mwana ende no anjirie kurumwa mwana abati kurumwa intonto biko immediately after athiria period we mieri 6 mwana kinye mieri 6 na ndituga mwana uthayu gutiki mpatumba kuria no uria wanjiriria kwa mwana gintu gya kuria ubatije kwanjirio murumia mpara utupa kumwanjirio mwa into beyond no wanjiririe kumukundia ketho ni uchuru lakini uchuru buria utegerete ketho ni into biro gwikira kuka unga ni into bibingi sana igitumi ukwenda gutigithukania irio bi ni ati no kwenda maybe mwana no develop no either na allergy na kendo menye allergy kariko ka no mwanka ketho ni uturu ugakarantu kenarwa ketho ikwanjirio murugira marigo kana ifruit kanjiria ntuku ingi kendo umba kumenya kira gyo kuthukira mwana imbi no ntunarwo kamenya indira mukunda gyo churu gutigwa rakaraga nkumurumye marigo naru irio akarero na kaire akarere na iko kinya ita wika ngekurimo kwa twika mtu akaibwa atena eria riani kwina bia kuria bira mtomba kurera akona yakote eria ri utura nikenda rumba kuongela eria ria mwana muno kuroba wigwa bakiuga batine eria ringani mantu jo jetha gwajari kiri mutwe yugwa we ngotiri totine eria ringani eria rireo kana maybe kena mathugania jangi tuti advise mwana kuwewa irio bingi atikinyitie mieri 6 abatirie wonkwa buru provided mamojo na kure iribire bibatirie balanced diet ura tukuga na kunywa pia kungana na kurekethero matunda iria ritupa kura kithithagio na ketho imbanjwa ni tirititwe na nagwonkia mwana ura kubatire na iko kinya itari mo kwa twika ana ibakurira mno tuko
especially ana baba nini me mwana reja ndiguru neji indiguru ningi mwanya ejiti na ari mwanya kogu kumenyeria ndiguru ne nitikaga kagita kenda umba kumenyeria nandi na ari na najari imwanya nandi no mwanka adapt to this nandi na kiuga adapt ido kurira kwija no batirie kurukania kurira guku kwa adaptation na kurira kungi kwa mwana menya no even kinya ajitwe yes na ndigi tumye batije kumenya maybe mwana na mwanki na etha kwina tumanto tungi tumba gutuma mwana arira mwana no arire nuntu maybe na umago no arire nuntu maybe na mpara na ndi manto jonde jari jamenyeri jangi mwana keje ukira mpara wora gwitaita na period yu ithero ki last ko itare anatia mwana ithero akira ni ithero ye ni ye kathira kana ni ye kathira kuringana ora mwana gwita kimenyeria akiuga thiria biumia kimwe biere netha wa kumenyeria na ndi mantu jaja ndiguru tina ari kiu na rimwe mbona antu ikabae kanda na bo baba gwethiria to massage mbimbi umuhimu ba kubwethiria mwana massage kana mukanda yethero erimbi meana are mwana arari kiu no kona position ire ethagwa ati kujitite na ndiriu ndiguru ne na ndimenya aete mtu wa kawaida lakini ere ethagwa twire image gutina scientific backup ya mantu jau na kaitene kana turo kenda kai ine twicokera tukomba kwariria nkuruki kana tukomba kwithomethia nkuruki ura mwekuru abati kumenyera mwana oke na kinya we kuimenyera rira aewa mwana kire mubango yoyo Ugima Ni Utonga. Vinegar ni thero yetumika kunisia blood sugar na yatetheria kurwa diabetes kana na murimo wa sukari. Vinegar ni tuma mtu akanise kilo ciake cia mwiri. Vinegar weye ni ya cell level ya cholesterol mwirine na rira cholesterol ya nia ti raisi mtu awatwa ni mirimo imwe ya nkoro yonto ya heart attack kana stroke. Cancer ni murimo yomwe mno ende anto baraba tumaira vinegar okaita kana anto baraba thera bamenyerete umitumira nini ya chances yo cia kuwatwa ni cancer. Nipo ya no ntobo kuwatanira na wonire inge kire mubango ya Ugima Ni Utonga na ntukwerware twatanirite na clinic officer wita wa Diana Murugi ora witherwa akirita ngoi ndene ya Nyambene District Hospital na niwo otuthomethia nkuruki ora mwekuru abati kuimenyera na kumenyera mwana owerera ari o munini. Daktari ani betherwa baki watwa ni infections mwanya viraisi mno. No to example ya infections ira cithero ikiwatana na wika ura ino mwana kana antu baraba thiolongirite mwana baomba ni ku prevent infections ni kende itasumbure mwana. Nyingi muno gitwana tutu nini especially that wanjiriria kuwewa bia korea ithagweri kwarwa no taika na mantu jagu muno jejanagia na mantu no theru jwa mwana na ngina oe na ndi ura kubatiria ukara mwana intobia we batiria kwithobigeka kwa kando na bia antu baba nene na biketha bitheri na bika tumirwa ni antu baba nene na ketha ni into irujirwa kunyoro ketha iruchamukitwe na into bia we bitheri kabisa na ketha na ndi na mbiri tigwitaita ketha ni into bia kurio ku mwana njara ukambo muthambia njara mantu kingi gisumbra ana infection tia ndamu tingi muno nandi na mwana ethagwa ena imwanki tu mwana gija na iyo no mwikire cibitari kenda thithirwe kithimi kenda tuna ni infection muno ithagwere ire bacterial infection na no antibiotic akaewa but jau otuba kuga kuriu ni no mwana omba kuthithia kirijo nitumi but kiri pneumonia no kona nandi trikari ni retere sindano pneumococcal na di pneumonias ititite na kinyanyiaga lakini otora tugaga mpio nituma ni predispose agati kwereta pneumonia but ni tume mwana akagea thiniria kibara na mbibiro kiwa intobia mwana bibati we kwa separate na bia ntobane no which kiwe kintu kya uma na iketedera cia muno mbiba swantu makiwa bibati nya kwa sterilized
injira iri kumwe kuromba sterilize no into bibia mwana nikenda wika kwetha kwina germs no iri ko itakaumeni ku affect mwana Robert iri kuthithia kethwa utumba kwitha wino theruboro kombo bithambia tu kawaida ukabieka kando no kabikunikira isasawa but ukona na ndibu kuretera thina kana uria maybe barabara ngugine nutigagira mwaru ngugi mwana kaba bi therukiritu bitamukiritwe ruji alafu bia thambwa bigatamukirwe ruji bigacoka bigekwa kando kenda bitumagirwo bikiumaga au okira giatumirwa gigekwa kando kira giatumirwa gigekwa kando igita rio thambia kaire bikathambwa bionthe amwe bigatamukirwo na ndi bigekwa bitheri na kwethera kwina cases onto imwira mwana etherwa ikirwa na pikana kana pampers kwatuika mwana na kuya ngozi yake ni bibituma mwana aya alafu kwina njira yo yumba kwira mwana etherwa ake ya ngozi rira awikirwa into bi kira gituma mwana aya igukara na tuge na peri akagita kakaraja muno atitintitwe na already na miumairiti na ndi ubatiri ukarogiteka mwana igita kwigita au magagatintua na haraka atiumba kuya agukithithagia ugu na kinya pampers itibatiri gukara na mwana igita riraja nuntu kinya gwa maguma ko ja turara kiri pampers area taka affect ngozi mwana Niko kinya ile mwana abati kwethera aikuma mayo mwana kuma maego still ni ithagwere tofauti kuri bara banjagiriria kuma na mieri ina bangi 6 bangi bacherero nkinya bakinya mwaka but kuma mieri 6 mwana batije kwanjije kuma maego na rimwe mayo yakiuma mwana netherwa isumbuka mno rimwe kona akirira kana mwana akithoa keni rimwe wikakagia muthutera mwiri ni stage mwekora bati ukirera onto ya kiluka kana ikwethera kwenda njira cia kunisia side effects ya mwana kwethera akiuma yo kuma maego ekururi mwiba betha wabate kumenya mwanya ubajwa na kuma maego rira mwana kuma maego kini of course ikigija mwitho wa juria na rira mwana ageta kioja rukururia nthiguru kenda umbotithwa ino umbajwe chuma nuntu na ndirira wojere rukururia akajuke bintu bina ruko arie na no kwaro no taika ukauma but rira mwanki ukejirao iwimbajwa abatiji kwikwa sibitari maego tatibatidio tumbura mwana kiasi kiu nginya kethwa ena kamwanki kidogo sana lakini lakinyire mbajwe yongwa kwarwa utaika uyu mwana ura wajitwa batiji kwikwa sibitari timantu na maego jau no ethiro ikwe tumikimwe kituma mwana akaria wonkari muntu kwina ro mwana ya wanyonto kana ndira mwana akinya stage ya kuria bia kura kwatuika na kuthieru ate kwenda ni kurira ake itaria kuria unto bwithara bwinomo igitaria kuwewa irio na mwana rira njija kuwewa irio na igwonkaronka ake ikwetha wa kiu ikigire mwanya nuntu kiramenyeretio kweja gwa karia ake na iganto soft na ndi kuthiwa kwa irio na ara kiu komboretera mwana thina akagea na discomfort iria na ndi ukona na ndi ate kwenda irio bire nuntu ru aramenyeretio gwonka ake nuntu ru irio bira bikumuretera thina igitumi tukuga wanjirio umwanjiririe step by step tu irio tututhu ukipkenda umba kumenya imbie kuthukira mwana igitariria na nimbiberu kiwara mwekoretherwa aita clinic na etherwa baki advisor manto mwanya kwina bo after giving birth mtu etherwa akikira tight clothing kinya bawe ethera babwethete CS nikenda wika mtu anisia size yake onto bwe ethera bwe safe especially ra mtu abwetherete CS thithiritwe CS kwetha wa kwina kwetha gwere tricky nitukironda kira ikebatithie kwamba kubua utumba gwita kuinya kiu na kironda igitibu mbere wamba kubua kironda alafu weta na ara kiri clinic bagakwa device urobatithie gwikira nguo yu lakini tigo kuinya kabisa at least ukigwatira kenda menya na ndiriro rari na mimba masosi rari igo straight tianenea na ndi tibatithie gwita masoezi tibatithie udithirwo masoezi kenda tita na mbere igitoka ampara igitoka lakini urothithiritwe CS abatithie gwita kuona daktari kenda mwire gitarira riega ria kwanjiriria kuthithia masoezi ya muthemba juu yeah ni sainzire ko ingesiomba kuona ni mwana uyo atebui ikaringana no kuro mwana kana karia kanunu kabisa tutu twa mweri kira gituma umenya mwana najitwe ikurega gwonka ntu tikingi kumwa arege gwonka one maybe kurira na ndi kwingire nkuruki
muringithio kaigagwe mwiri joe jwina mwanki babangi wanjiriria gwitaita ukona mwana urasetha nandi arikira ntu amwiki no ragwira gukona nandi akiriuki na yes omba kwithwa tikurira but kugwirwa kuria etaita ana nkinya gukenera riro kinya nyombo kona mwana akiriki kana kinya kwarwa gutaika no mwa irio bira kinyendete ukona ate kwenda obire ana irio birendete uije mwana ora ndi murugirite kina na arijabwe gukona gutikia kwenda kuria ningwetekia postpartum depression ni topic nene but no tumietere tumiguzie kidogo yetherwa irimbi na nate mwekurwa bati ku deal neo postpartum depression ni imathugania ja mwekuru jethagwa nandi jena thine igitarire ayewa mwana between kwewa mwana na bimye bitantatu kana 42 days au ukona mwekuru nandi ayewa mwana aguchinjia omba kuba nkinya violent kiri mwana oyo kona ate kwenda kuona mwana ate kwenda ikwaria bamwe nkinya ibarira bamwe bakamba yuthithia mantu ja kawaida kuugea jau postpartum depression unto serious na batije gwita sibitari akathithirwa ithimi bamwe nkinya ibadimita wanu ntutumba ukara na mwana nja no mwana uju kwina atari nuntorira akarire na mamu ate kwenda muona ate kwenda muonkia na batije gwita sibitari kwenda waida baeja gwana akathithirwa ithimi na keja kubua kire opinion yaku rimwe ithera tukijaji antu ba mno tukona yaka mtu athoki nontu bakwitha wikate kwenda mwana owe kana mtu akawoyo tu kwa mtu mwenda na taomba kuira public kana viewers about mwekuru wina signs ya postpartum depression nikenda bomba kuelewa condition hii na bata condemn mtu hiyo postpartum depression imbajwa ojeri ingiura umba kuona mtu kawaida ajitwe mwekuru rira ayewa mwana abone na thina zayu na batithie kujukoja mwajie otore ungi te atengwa akiona gwa maybe jakwa kuri mantu tofauti jarejere kumwijira aka associate na mantu jabatere abatithie gwiko sibitari o kawaida na mwana agategerwa na akethwa ari safe na iko sibitari mantu jawe jagategerwa na akabua na muno antu bara bakaranitie nawe ketho ni antu banja ketho imukuru akamuonye wendo jo mwingi muno na mantu jo jakejo sokanira kuringana ore ntu kuiguita and apart from the fathers kwetho by provided mwana ninjira ere kuingi babati kwetho bareo for the lady and the baby babatirie kwetho bareo itugire kairi babatirie kwetho bareo kinginya kimathuganye na kwithwa bari egitare onde akuru egitare rinene maybe bachokagira nja gwatuka lakini egitarira mwana janja no batire kwithwa ryo kinya physically kiri mwana ojo kinya mwekuru akakona goryo kenda umba kinya kubonia love nuntu boarding ye ugwe na mwana na ngina wendo bubu batije kwanjiria mwana ari munini negitari ugateje mwekuru kinya ikarigiriria tugwita postpartum depression nuntu mwekuru na ndema thugane jawe jaketha jari sasa wana kethwa gwiritwe nuntu nakona na tegerinde miena yonthe ni boya sana daktari nontu ba manto yo yonde womba ututhomethia kiri mubango yo ya Ugima Ni Utonga na mutegerwa WeruTV owa ukore Dr. Diana Murugi ora wetherwa akirita ngo ya clinical officer nene anyambene district hospital na tukomba kwariria no mantu ya maingi mno ya ukonya ura mwekurwa bati kuimenyera na kumenyera mwana oke rira bare banunu kana rira ayewa mwana nibo ya kinyakire we no ntuba kwetho watanirite na batwe na kuthikiria mantu yo yonde ni witikio bwa kwati kwibo ukomba ni usithomethia na mantu ya komba utethia onimbe ta wa Doreen Kathambi Kinyo na mubango ni Ugima Ni Utonga kintu kia mbere kubwiria rira wethira accident kana mutino yo barabara neni kuringira ambulance dimo be ya Antone au ntothi mno ukia kumaria Antone au kinya nyuma ya waringa dimo mwanga utedio bombe okinya ukethira ni mtu umwe olia kethira mtu uyo akuireka kana ketha na kulealea ekethirwa ena nthiurura ikuonania no ethirwa ari kuringwa kiongo kwou ni bobo ya kumenyera kiongo kia muntu ura urikire accident mno bakethirwa ni antu babaingi kana inya muntu umwe barite ngari ne mbala na umenyeri bubwingi mno na ubamami rutere rwa barabara